ni operation karabutaka ndetse byari bigoye cyane yuko umwana w'umuntu yabasha gutekereza yuko yakorwa mu buryo nk'ubwo yakozwemo. Uretse nanjye w'umusivili rwimbi usanzwe n'abasirikare ba Ukraine bazi neza yuko bari ku rugamba bagomba kuba maso, ariko baratunguwe cyane ubwo babonaga abakomando kabuhariwe ba Vladimir Putin babazengurutse bataza ahantu baturutse basa nabi cyane kubera inzira banyuze. Hari amakuru amwe namwe yemeza yuko bwana Putin ubwe ari we witeguriye operation y'amateka yakataraboneka. Biragoye cyane gutekereza yuko umuntu yabasha gukora urugendo rw'ibirometero 14 byose unyuze mu itiyo isanzwe itwara gaze, ukamara icyumweru nta oxygene ndetse uri mu mwijima. Ariko abakomando b'Uburusiya barabikoze, bamara iminsi 5 yose kugera bahingutse inyuma y'ibirindiro by'ingabo za Ukraine mu ntara ya Kursk. Ni ugutungurwa gukomeye cyane ariko ku ruhande rwa Ukraine, kubera yuko abasirikare bayo bahawe isomo ndetse ku bwinshi bafatwa mpiri. Imirongo y'ubwirinzi bw'igisirikare cya Ukraine muri Kursk barayirimbagura. Abasirikare bakoze iyo operation karundura bavuga yuko batunguranye cyane, bagashwanyaguza nk'amadayimoni. Izina rya operation ni Potok. Ikirangira Putin ubwe yigiriye kureba abasirikare be muri Kursk. Ikaze kuri GGO. Reka twinjirane muri iyo operation karabutaka, nibiba ngombwa turinjira mu itiyo aho umusirikare wa nyuma yanyuze. Byakozwe n'itsinda ry'abasirikare dasanzwe ry'abakomando kabuhariwe b'Uburusiya. Babikoze mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu 2025. Byabaye n'iherezo ry'urugamba rwa Ukraine muri Kursk. Abarusiya bose baciye mu matiyo atwara za gaze, bagenda ibirometero 14 mu minsi barirwa mu 10 mu mwijima, birangira batungutse inyuma y'ibirindiro by'ingabo za Ukraine ndetse zitsindwa ubwo. Reka tubiganireho. Wari wagize urugendo rwiza rwerekeza mu majyepfo, ariko komeza ugende, uraza kuruhuka ugeze Huye rwagati, niho uri busange ibintu byose ukeneye kandi byanyabyo n'abantu banyabo baza kukwakira. Noneho igihe kirageze ngo uruhuke wisanzuye. City Snake Lounge iguhaye ikaze muri uwo mujyi w'amabengeza mu majyepfo ihuye. Amafunguro n'ibinyobwa by'ubwoko bwose, service za bar na restaurant, byose biri ruhande rwawe muri City Snake Lounge. Kandi ubwo ngubwo nanone iruhande rwawe hari abacuranzi b'umuziki wa live nk'igisope, abakora karaoke iryoheye amatwi n'aba DJ bavanga imiziki mu buryo buhambaye. Akarusho nuko abafite inama n'iminsi mikuru babategurira amafunguro n'ibinyobwa kandi bikabasanga ahantu muri aho baherereye hari iranga ku muhanda ujya ku isoko rya Huye iruhande rw'ikicaro cya Wasake. Bakora iminsi yose n'amasaha yose. Urashaka gukora reservation cyangwa wifuza yuko wahagera bamaze kugutegurira, bahamagare kuri 0788 20 9207. Turi mu ntara ya Kursk mu Burusiya, mu bice by'amajyepfo by'intara ahari umujyi wa Sudza. Ahangaha niho ingabo za Ukraine zinjiriye mu mwaka ushize mu kwezi kwa 8, nuko bigora cyane Abarusiya kuzihakura. Byasabye yuko higwa amayira ahambaye ya gisirikare, hanategurwa operation karundura bigoranye cyane kwiyumvisha ubundi. Nyuma y'iminsi igera kuri 5 mu matiyo ya gaze mu mwijima ukomeye cyane, abakomando b'Uburusiya batungukiye inyuma y'ibirindiro by'ingabo za Ukraine maze babatsaho umuriro. Umwe ati twabaguyeho tubatunguye tumeze nk'amadayimoni. Muri ako kanya kubohoza byuzuye intara Kursk byari byegereje. Ubu butumwa bwari ubutumwa budasanzwe bw'abasirikare badasanzwe, bukaba n'ubutumwa bw'inijyankurye bwiswe inkingi yo kubohora intara ya Kursk. Bose hamwe n'abakomando 800 baturutse mu mitwe itandukanye mu ngabo z'Uburusiya bagaragaje ubutwari budasanzwe, bituma umwanzi asubira inyuma kandi atsindwa hafi bya burundu. Muri aka kanya ingabo z'Uburusiya zirimo zirakora imirimo yo kwisubiza Kursk byuzuye. Ikiri gukorwa ubu ngubu ni amasuku cyangwa se cleaning, kugira ngo ingabo za Ukraine zibe zivuye ku butaka byuzuye. Ingabo za Ukraine zari zoherejwe muri aka gace, izitarafatwa mpiri zaracitse, izindi ubu ngubu zirarorongotana. Ibintu byari bimaze amezi arenga 6 byarananiranye ngo ingabo za Ukraine zikurwa hangaha. Byahindutse ibintu byihuse cyane mu minsi 5. Amashyi ngo kacikaci akomerwa abasirikare 800 b'Uburusiya biteguye neza imyitozo ihambaye, amabwiriza menshi n'ibikorwa cyangwa ibitendo bya gisirikare bikozwe neza kandi bipangiwe igihe. Operation Potoko cyangwa se nanone Operation Flow. Itsinda ry'abasirikare b'Uburusiya 800 ryagenze ibirometero byinshi cyane, ariko atari mu nzira zisanzwe. Oya, kwikurura mu muyoboro wa gaze itiyo
gaze yanyuragamo yabanje guhagarikwa, binjira neza neza muri ayo matiyo, bagenda bakurura inda n'umugongo gahoro gahoro. Ikirometero kimwe bashoboraga kugenda igice cy'umunsi. Ntabwo byari byoroshye. Reka dutangirire mu kwitegura neza no gupanga operasiyo idasanzwe nk'iyo ngiyo. Mbere y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2025, gaze yajyanwaga mu Burayi ivuye mu Burusiya binyuze mu muyoboro mugari w'impombo wa Orengoy Pomari Uzegolod unyura ku butaka bw'Uburusiya. Uyu nguyu wahawe andi mabwiriza. Nubwo Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yari yarahagaritse iyo nzira ya gaze, za mpombo z'uyu muyoboro zo zarahagumye. Ntabwo yamenye yuko ubwo iyo yari igiye kuba intwaro y'ako kanya kandi igambiriwe neza, igomba gukoreshwa n'abakomando b'Uburusiya mu kugera muri Kursk. Abakomando b'Uburusiya bafashe icyemezo cyo gukoresha izo mpombo kugira ngo basatire rwihishwa ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo za Ukraine zari hafi aho muri Sudza. Operation Potok yateguwe amezi 4 yose, abasirikare badasiba imyitozo irimo no kwitoza gusesera mu matiyo mato. Ubutumwa bwabo nyirizina bwatangiye mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu maze bumara icyumweru. Intego nyamukuru yari ugucengera mu matware y'umwanzi, bagatuma ingabo za Ukraine zibura amajyo n'amaza, ubundi izigize amahirwe zigacika, hanyuma zigakiza ubuzima bwabo zikava muri Kursk, izindi zo zigafatwa mpiri. Aba bakomando b'Uburusiya bagombaga gutungukira rwagati mu birindiro by'ingabo za Ukraine, ubundi bagahita barwana umuhenerezo baganisha ingabo za Ukraine muri Sudza, aho zagombaga guhita n'ubundi zihura n'amasasa akaze cyane y'ingabo z'Uburusiya zo ziteguye neza. Ni nkaho bari kubarasa ariko basubira inyuma. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu 2025, bomboni za oxygene zarakoreshejwe. Bari mu matiyo yarasanzwe acamo gaze. Izo bombone zagejwe ahantu operasiyo yagombaga gutangirira. Ku munsi wakurikiyeho, abakomando b'Uburusiya binjiye mu matiyo ya gaze, bagenda mu matsinda mato matoya, batangira kugana muri Sudza. Urugendo bakoze ahenshi kwari ukugendesha inkokora mu buryo bwa gikomando, bakuruza inda amavi ubwo ni inkokora. Ntabwo ari ubwa mbere ingabo z'Uburusiya zari zikoresheje amayeri yo kwinjira mu mpombo z'amatiyo, ariko ahangaha ho byari bigoye cyane kubera ko hari harimo intera ndende ku buryo ntawe ari gupfa kubikeka. Mu kwezi kwa mbere 2024 nabwo abakomando kabuhariwe bari kumwe na unité ya veterani bakoreshaga umuyoboro w'impombo wari waratawe n'ingabo za Ukraine, nuko bazicengeramo bahingukira inyuma y'ibihome bikaze cyane by'ubwirinzi bwa Ukraine mu mujyi wa Advika muri Donetsk. Muri operation nayo yari ikomeye gutyo, ubwo hari urusaku rukomeye cyane rw'imbunda ziremereye cyane za muzinga na mortier. Ingabo z'Uburusiya zasukuye neza impombo z'uburebure bwa kilometero 2, ingabo za Ukraine zitabyumva. Ingabo z'Uburusiya zashyizemo uburyo bwo gushyiramo umwuka wo guhumeka, nuko birangira iyo operation ifashije ingabo z'Uburusiya gusenya burundu ibihome by'ubwirinzi bwa Advika. Alexei Zivov, umubloga w'igisirikare cy'Uburusiya urwanira muri brigade ya Espagnola, ati si ubwa mbere bakoresheje impombo bagakora operation nk'ingiyi, ariko kuri inshuro ibintu byari bikomeye cyane. Icyumweru cyose mu mwijima nta oxygene. Abakomando b'Uburusiya nyuma yo kwitegura iyo operation bayitegura neza, binjiye mu mpombo, bamara iminsi myinshi bari ahantu huzuye umwijima, bafite umwuka muke cyane bagomba gukoresha kandi neza. Rwari urugendo rwa kilometero 14 mwitiyo ifite ubwaguke bwa metero 1, ubwo no kuvuga mu nda y'itiyo ni metero 1. Byari indyankuru ry'ubyumve, nubwo byumvikana yuko itiyo banyuzemo yari yagutsemo gato, ubwo ni metero 1, ariko n'ubusanzwe nimutekereza umuntu w'umukomando ufite igituza cyagutse cyangwa se unabyibushye, uburyo ashobora guca muri iyi tiyo. Ntabwo itiyo yari ifite ubuhagarike buhagije ku buryo wabasha kugendamo mu bundi buryo udakurura amavi n'inkokora rimwe na rimwe n'inda hasi. Byabaye ngombwa ko nyine bagenda gikomando muri ubu buryo, nuko nguko nyine by'inkokora n'amavi n'inda. Gaze yari yarahagaritswe, ariko hari akagaze gake kagumaga gutembera muri amatiyo nyine nk'ahantu hanyuze gaze. Ibi ngibi byatumaga guhumeka bingora abahizi. Brigade ishinzwe ubwirinzi mu gisirikare cy'Uburusiya yari yagerageje kugenda ishaka uburyo bwo gushyiramo umwuka uyunguruye uturutse hejuru ku isi, ariko ntabwo ari ibintu byashobokaga. Kugira ngo abasirikare bari mu matiyo babone umwuka, hategetswe yuko hagomba kuzanwa ibikoresho bihambaye birimo bomboni kandi zigomba kumara igihe. Noneho hazanwa n'ibikoresho bituma umusirikare adashobora kumira uburozi bw'iyi gazi igenda mu itiyo. Bari bahetse imbunda zikaze cyane, amacupa y'amazi n'ibiribwa bya gisirikare bitabora. Buri wese na kamera ye imuriho igenda yerekana uko ibintu bimeze.
ku meza ya Putin niho hareberwaga amashusho. Abakomando binjiraga mu matiyo batanu, ubundi hagati yabo bakashyira intera ya metero 10 hagati y'itsinda n'irindi. Iyo bajyaga gufata akaruhuko kugira ngo baze gukomeza nyuma, basigaga intera ya metero 2 hagati y'umwe n'undi kugira ngo babone ukuntu bahumeka neza. Kwinjira mu muyoboro byakozwe mu matsinda ya batanu kugira ngo birinde yuko umwanzi yabatahura akaba yakumva imirindi yabo mu itiyo. Kwinjira mu itiyo byatwaye iminsi 4 yose kugira ngo abakomando 800 bose babe bamaze gushirira mu matiyo. Guca muri zitiyo ubwazo zisanzwe zitwara gaze byafashe iminsi. Bagombaga kuburukira mu birindiro bya gisirikare bya Ukraine, ariko babanza gutegereza indi minsi kugira ngo bahabwe itegeko rya nyuma ryo kwinjira hari urugamba. Hafi y'ahantu bagombaga kuburukira hari hacukuyemo ikibanza kinini cyane kiri munsi y'ubutaka. Ahangaha hari hashyizwe ibyo kurya, amazi, amasasu n'imbunda ziremereye cyane zikoreshwa mu rugamba rudasanzwe rwa gikomando. Hamwe mu hantu ingenzi cyane bagombaga gutungukira hari ku muhanda wa kaburimbo uca mu majyaruguru ya Sudza. Mu gitondo cy'itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu, abakomando b'Uburusiya bari biteguye gutangira igitero. Ubwo niko amatsinda y'abasirikare agomba kugenda apfunuka mu matiyo. Bamaze guhabwa itegeko rero ribemerera gutera, basohotse mu matiyo, ubundi bajya hejuru ku butaka batunganya ibikenewe byose. Mu kanya gato nko guhumbya, imirwano yaritangiye, imbunda barazisetsa. Abakomando baratatanye bakwirakwira muri aka gace bari buburukiyemo. Bamwe berekeje mu gice cy'inganda muri Sudza, abandi bajya mu bindi bice biri hafi aho ngaho. Abakomando b'Uburusiya batunguwe cyane ingabo za Ukraine zasaga naho zititeguye neza, kandi zumvaga yuko ibi bice babigenzura kabone n'ubwo umwanzi yabagiraga amajanja. Bamwe bafashwe mpiri, ni nabo benshi. Abandi bakeya bagerageje kwihagararaho, ariko benshi bashyirwa hasi barishwe. Ababonye amahirwe yo guhunga bashyize ibikoresho hasi, amaguru babanyiringata. Inzobere mu bya gisirikare Evgeny Kirilmov ati umwanzi yatewe atunguwe cyane. Ingabo za Ukraine zatangiye kurasa mu matiyo bakoresheje ibisasu bya cluster. Nyuma y'iminota igera kuri 30 abasirikare b'Uburusiya bose bageze mu birindiro. Nta muntu wari ukiri mu itiyo. Ati ibyo bisasu byabaye impfabusa rwose kubera yuko abasirikare b'Uburusiya bose bari bamaze kwinjira mu birindiro byabo bazi neza yuko nta muntu n'umwe ukiri mu itiyo. Ibyo ngibyo byashyuhije cyane imitwe y'abasirikare ba Ukraine. Abakomando badasanzwe b'Uburusiya bamaze kugota no gusenya igisirikare cya Ukraine n'ibirindiro byacyo cyari muri aka gace ka Sudza. Hahise haza abandi basirikare benshi cyane b'Uburusiya bari barekereje. Abangaba baje n'ibimodoka bya Blende, ubundi batangira gukora isuku. Ubu ngubu icyo barimo bakora, barimo baracunga banagenzura buri kantu kose nk'uko Putin yari yabahaye amabwiriza bagomba kugenderaho. Ingabo z'Uburusiya zarwanye muri operation zafashije izindi unité z'Uburusiya gutera intambwe zishushubikanye ingabo za Ukraine biratinda. Ingabo za Ukraine zari zacanganyukiwe rwose, zayoboye ikintu kizikubise kubera yuko ntibatekerezaga ko ku ruhande ruri hafi aho ngaho hari ahantu hashobora guturuka umwanzi. Bumvaga bahagenzura hose. Uburusiya bwakoreshaga imbunda za muzinga na drone. Ingabo za Ukraine zaragoswe bihagije. Putin ubwe mu itangazo rye ati ni mumanika amaboko. Hagaragaye abasirikare benshi cyane ba Ukraine bafashwe mpiri batondeshejwe imirongo. Abasirikare bihariye bagera kuri 800 special force baturutse mu mitwe itandukanye niyo biyemeje yuko bagomba gukora iyo operation kandi kagenda neza. Putin yarabizeye cyane. Barimo abantu baturutse muri brigade ya 11 na brigade 106, kimwe n'umutwe udasanzwe witwa 13th Regiment. Abandi baturutse muri unité y'abamarine barwanira mu mazi. Hakaba kandi na brigade yitwa Veterani. Indi brigade yavuyemo abakomando badasanzwe ni Vostok, no muri unité kabuhariwe izwi cyane angaha y'abacecene iyoborwa na Apti Aludinov. Abagiye muri ubu butumwa budasanzwe ubundi byumvikana nk'ubwiyahuzi, ariko mu butumwa budasanzwe nyine no kubigenda babyihitiyemo. Bose bari bazi neza yuko ari ugupfa cyangwa se gukira, ariko bati nidukira tuzakiza igihugu, nidupfa tuzapfa tukirwanira. Rwa rugendo rudasubira inyuma. Inyota nk'icyorezo, fimbo nk'umuti. Iyi ni inzoga ikozwe mu mwimerere w'igitoki. Fimbo Gin izirana na hangover cyangwa kumenagurika umutwe, ariko iranaryoha cyane ku bakunda gukora za cocktail. Fimbo Gin yisanga usanzwe ugurira ibindi binyobwa byose bya NBG Limited. Ukeneye kurangura cyangwa ko bagutwaza, hamagara kuri 0782 16 14.
ntibyemewe kunywa inzoga ku bana bari munsi y'imyaka 18, ku mugore utwite kandi no ku bantu bakuru tumwe mu rugero. Fimbo Jean, Kiboko la Kiyo. Mu gutegura iyi operation, Uburusiya bwamaze iminsi butera ibisasu bidahusha ku ntego ahantu neza neza abasirikare babwo bagombaga guhingukira bava mu matiyo. Umukomando witwa Boris mu ngabo zidasanzwe zagabye iki gitero yaragize ati, kugira ngo tubashe kubona inzira mu matiyo byabaye ngombwa ko duteramo ibyuka byinshi, dukuramo gaze. Ubwo twahabwaga itegeko ryo gutangiza iyi operation, twasohotse mu matiyo twihuta cyane, ubundi twinjira muri zone y'inganda muri Sudza. Tuyifata byihuse cyane, umwanzi aracanganyukirwa, twaramutungo atiteguye, nuko igisirikare cyose cya Ukraine cyoberwa ibintu bibaye kirahungabana. Umwe mu bakomando bari muri operation akaba yaranahoze mu mutwe wa Wagner. Agaruka ku bibazo yahuye nabyo, yaragize ati, mu masaha ya mbere 72 nahise nitera ibinini byinshi cyane bigabanya ububabare, ibihaha byacu byaragurumanaga, umutwe wari washyushye cyane, ibyo byakurwaga n'umuriro mwinshi wari mu itiyo, atuwunda amarira akagwa. Hari ubwo twikangaga ibintu bidasanzwe. Umusirikare uhamagarwa kode ya Mo Wigley ati, byari ibintu bigoranye, byari bikomeye cyane, ariko twabashije kubigeraho turabafata. Undi musirikare uhamagarwa call sign ya Medved ati, twateye dutunguranye cyane, byonyine twabagezeho tumeze nk'abadayimoni, dusa n'umukara, twahindanye, ibyondo ari byinshi cyane, yemwe hari n'abatekereje yuko twebwe tutari abantu tubaguyeho. Akazi kacu rero ni ukujya hariho hose aho rukomeye gutabara igihugu cyacu n'ishema. Ati, baze kuba ufite metero 2 z'uburebure ariko ugaca mu ifite ubuhagarike bw'imbere bungana na metero 1, urebye neza ni ugukururinda nta kundi. Ati, rero ibyo sibyo twarebaga, icyo twarebaga ni ukugira ahantu badutumye nta kindi. Lieutenant General Abtia Lidinov, komanda w'umutwe udasanzwe w'abacecene cyangwa se nanone abakadirovite, yemeje ko mu gutegura iyi operation bari bazi neza yuko igiye kuba ingenzi cyane mu kubara Kursk. Bari babizi neza yuko nyuma y'iyi operation nta kindi kizakurikiraho uretse gutangira gukubura no gusukura neza ibice bya Kursk, kubera ko nta mwanzuro kuba kibisigayemo. N'ubu ngubu niko bimeze. Kursk iragenzurwa mu buryo bwuzuye n'ingabo z'Uburusiya kubera iyi operation idasanzwe Potoke. Turabashimye, mwakoze kubana na Gentil Gedeon Official, mugire ibihe byiza. Wari bwabura ahantu ukabyumva neza yuko atagushimishije, ukumva ni na byiza yuko wahava. Impamvu nuko burya hariya atari iwawe. Tekereza ukuntu kugira aho wita iwawe biryoha, noneho utekereze ku nshuti ya nyayo yabigufashamo yitwa Dream Properties. Societe ikugurisha ikibanza kandi ukakishyura mu byiciro, mbese kuri make makeya, haba rwagati mu mujyi wa Kigali no mu nkengero. Kandi iyo baguriye ikibanza, uruhushya rwo kubaka barugushakira ku buntu ntacyo utanze. Sibwo bwa mbere wabyumva. Dream Properties bagurisha amazu meza kandi adahenze. Ubushobozi bwose waba ufite, mukora n'inyigo bakakubakira inzu kandi wifuza. Bashobora kugukorera finissage y'inzu yawe, bakagukora interior design n'ibindi. Kandi udafite amafaranga, muraganira, ibi byose bakabikora mu byiciro gahoro gahoro bitewe n'ubushobozi bwawe. Si ubwa mbere ugiye kugura ikibanza kuri make makeya, wishyura gutyo uko ubonye amafaranga. Ikigutinza ni uguhamagara kuri telefone ya 0794 88 60 Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Wanabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo, hose bitwa Dream Properties. Your dream, our mission.